You want me say na no dey assemble die. E fa obey a mebusem kan o se apache o na sense o ka bususem onwene ne ho. A ono akra keto no na he mu atifiri mu agon a emu re ne da. Wa fi mu go afichiri mu. Akofa nyinsa aba alaba twere ho. Na chesa ye nsem bebre. Na Sompa Nkomo'S so di nyame adom ye bomu a Kristo o hye adinti eni peti. Enti IBJ fund so no yenya 7,000. Na say tetidiem 70 million. And na me baby so America a friend Dr. AC Ejiruba ono so abrel 5,000. Enti die ye pese ye ni. Se wusimu ni baby amobeda. Kopedan. Na yen yenkotua dan ne ka. Ye wia ne den sister ni nyina ayde. Ama. Wo betimi di bia fa wo force no. Wo di enva ne se fa 5,000 kra ha dan. 7,000 ni nyina ayo dia. Enti enu nti ne ye frɛ wo se kopedan ni bi. De mo ba ya na ye de ma mo da no be 15 million ne de papa fa kra ne ko pacho you da be no be ko hospital pacho ye kwa no mo say 30th enabra na otamo aso eti mo nto ne ma 121212 na enne ya wo ko ya pankro no ne tafuti fam unya dan ni bia frɛ na abrampa ene IBJ no mo nkohwe na ye ko tua 2 years ebedru ode na watimi afamu ama na bibia ikama enu ti no nyesa afa na wo benya da no wo san akofa alababu adi wa ama wa be hakula yi pacho kura me kwa no se kura de ma sem no ato ani so timani so min aze utri sheda nye wo ma no amitinye sika ni ontia aye kom no nya bia sika ba yo wo so be wo so no kura ompere atwena no abia so de no be ya no awie ntito ahye soldier full jacket said de wo kwako military jacket entra e hye no a said de wo ko peacekeeping e de no betumi aye mi nkasa mama nkasa mu nkire wo be ya mema na nimu ma tam bia ye ka mema sem won se wo papa be ma katachie wo nti wa sacrifice na kono edidi wachi se ne baba wakonyem so mpo obegina wachi akopenta amanyame besuo yesole ese mema enhwe enye mo maame no mu polutu mu papa no madwen di tiamo wo bema one wonam mo davalanda mu di wachi ka bema de no obetimi di tiawemo but odwene wo ho hwe wabrabo yi wate wani mabu asise nwura petu a wabu ahwe nyame ye wadom na wo wi abra yenwene ho sadwuma kora akora no emumia ni mfa ne koto adwumam ana pacho madian sen kam pesen ka school no okoma me because me no me ko JSS3 me krata ne yenso me nya boafo bia tika peso ko school pacho no oni made wo ya ade oni made on wo ya ade teacher for no class is or we are on school lighthouse no ko private school lighthouse na mdene ko mi ankasa wa na wo de wa de koye mi ankasa na mdene ko ye ompese niema betutu agegemu aw nyame nhira enu nti owi abema na ko school no pacho owi amema na ko mwana mo ami no me de beye adwuma na ebisu mfaso aba na me so me de na ko school no ebebo am enti me mu akwanya adofo ya ye wadoye asema wo be ka kire omni eja mkwan eja ne pemfo ntre ne nam abu afo me da boase senka mama ha kamini buafo bia ka abo bia chimiare me da boase nyame nhira mo wai because mini buafo bia mia na me titi morem na me kasa tire me beise misena ontie me sufre na onim se mini obia mia mini buafo nti me kan ya me ba na nti abanesa timi ntweme ho eye me ba kofu obi ba nhye me yem debi timi pa ma chew me da ma se nyame nhira mo ya wrade nyam akoma so ade ma mo nko soa nye nipa adoye na nyame be hira mo pa mama me da wase pa minim dia meye minim dia peka mama me da wase minim dia also meka is a champion so da wase nyame hira wo pa wrade ma wo nkwa
enna ma unime meda wase na Commander Boham ya kata nanim na nso de na woka a kire o mo maye wadoye no kasa ya kata nanim maye why ensu did say afia mu akon afia jai sun why afia obi ba e woni ba bi utumi ko bowura ne dem ne papa dem ko forso ne da wu maami de sa wo de wu ko school to obi ba krake 23 no on say Ghana ukoka ye be kasa wonye sof maami nyo enie afia o ma were no ko abubu na ja se wagira na wo de aye instrument no a wo bon o ta kana no kasegu akasem no mo adi eye madoye no na o mase ja isu no na kasa ati rade be sio kama kasa chon bra wanim kakra mse champion nana na furu no wa anenta ba wonta kanu so ye na ka ba ko sen wa na ba ko sana ebi aka wani na next time ukodi ahwani kasa ya da abuafo asese omo boaye nyame shomo omo boaye nyame shomo nyame ma omunyeska bebre no muntime fambo obi fufuro yo abusuafo na yegusu sere mo mebe yo so obewo be ma wo nkra ne ma bi ani ye kama ewetimi di abreye na wabeje call sheet ne baby nkolanta ade no ne ade wo bi ofie bi kura wa wo awie enne wo de ade kwachi obi ehu da we de me asof ma me na me gina mu ya meje na maka nhira nsam agusuo na me de ama commander me sremu ada munye ya mwasa akwa no so na kole na semu ayabreko why eti bra se wo be wonu nini no a wono atu pia faja ne be ma wo fro wale no to ma hwe ne be pacho mema ni ska manaba no abehwe no na me so me ho an ha me kakra ene so bebe mu be kabom bra wo benya sika no fra oba na wonu wi a wontade nyina akoma ne mpena no betena wade ase amma be kabo abe ya be kwa ne niema nkate kwai manya sika nti ya be muduro bra mpacho enyamia nka ehumobro wo mimu frimna tententen na akora ntia wo e be ma untimi hwe no kampesen ko samba nachi na mun kamum pacho ne kabum no hwe nko we mami na be ma no niti ko foria no nwale no wono eka bibise anka eya anka dia wo di nani no nka onene enye anka opesan ba nachi anka wasi ahunani be ma ni di nani eti wo wunya ska dia obeba dabi wanka seminya ska no wose de osinka o peso o san sinem se obeba nachi no wa behwe ne ba no wa san be wale anka bibisa na obema no ne wo ho no wa ne ho ade me pa cha onye ne ho ade empana no koye mfra ne mu guase emra mehwe ne be se we de me kwa so ano pacho eti wo no so pe ni sa nka me pensa me mpem ma bia me mpa oba bia ewo ma eja ono na wona na wo mienu ti no wode ba ko no de kwa wade ase ne so aba pacho ai ne no kwa so ano ba oba no mu ani na ho pacho you na second kami bia no ye niema mienu awe nare pacho kami sinko ba anka me ni mienu betu ana ma ba wanim na wadidi na tamaka de obeka bi na anka wanya ahomoso anko jadi obebia o ye kire me nanko aja nanka me so watenase no afene ma nanka me so a me no o ye me sa nanko aja de o ye nanka me so me ho atom kakra ne atena fefe nanka wakodi pa nanka makodi pa emema no ebi yego ene ma ni bia dane abaifo sikle wa hwe ameje ofon na to akone o yate na abrampa ne kwa ya no so ba kofa obi fufuro no ba be ha ne baidie
and I read 3 means so I'm so produce papa no so go friend ma memra you bra e jam kwan why ti ko pedan ni bi na ye ntina e made this mpacho yi one say woman is case sorry won na ye mani moja na 30th na akole na fu na te and no buy your office on the funate in the 30th ni nu na wa say be at 30th ni time o me de ahye no na moja no mbe bo no bi wo no bi anon be ni CS eti no ma pomo prepare to me hu ni say sa bi aja mo anenim de o mo be ya found tibla ya jam kwan why eni damasi pa ma chome damasi o ya me nhiramu awurade nyama akoma so ade mamu omamu bibia mo ye bia enkoye mamu de mo ahwere no onsamra mu botum ya me nhiramu me damasi yo damasi ensanda ade timbo kokroko aye damasi efia baba yo awo kan wa yero ho chimo kaya topan ogbu ni da motom ho na fa alasi nyina agusu ade apente woto the nansi nyina peja edino na ya na enwanwa na abrampa case bi ayate yesi maami bi se ne ba 15 years ni ye de na ma wade na wo suro se wo kan ni kun beja no minim de entie ma ni bi sacrifice wo mo ma e de gi awade o ma wade no hu on papa to mo ma ni wo hwe bibi ye o mo ma ni wu ano ni e wo ku dada o eno wo ho ye ni badada o de bi you open your Bibles quickly. Etete mani we anafe about man of 84. Luke chapter 13. Abije so ba be transfer here. Ana yetete man na wo man so a for asem kwani ehunu de wo mu.